College budi pibro session 4 kene kalau kaji tip ba ka result jong ka written examination jong ka MEGHALAYA Police kalami jong baro nago on arm branch sub inspector on arm branch constable fireman driver fireman mechanic MPRO signal arm branch constable driver constable baro kene ki max jong gini kalami ilut ma tek tu membuat tips akan mau check na po website yo ba mendak sini kami ar tarik lakapan mi mun bakla bun traffic pelat bun plat bacek melak barai ban cek tapi pelak ban cek saya les niru tuma an persang ban share ya ki list ma dengan subatai kat kum kene notice ek jinon kam abre kene ka result bapan mi jongka MEGHALAYA Police ma tangka marks of written examination ma kan mau kata te kada penmi notice ba penmi result ar tarik te kami minta kajan mit hi penmi ni video ar tarik jan mit te kami minta kajan mit hi te kan mau wa phap check ya ki yo kerteng jangadi ronbar jangadi pe ya ka marks ka jong phi dala phi hun te labiang tangitai pin pe tangi ka marks phi score kat no tangata ka we baro ki post ba phi tho pen mi kerteng bai dala phi tho exam te phi chang to ta dala da check lut baro kan mau pha ba kane kare tangka written examination marks ma ya ka final short list kin sapen mi hadien marba baro kin poi shaka personal interview ma baro te ada batail pa kata baro kin poi kumba ki le hakajing mare batang kata kin poi shaka 20 times kin poi shaka written examination minta bre ban poi shaka personal interview kulong tang 1.5 time batang baklama ngasopen kena kata 1.5 time to the number of posts in each category garur kajong hasil kajong la kajong you are category la kajong kumta te hangne ada batai ba la da don kibom mi ka kerteng jong phi don ro number jong phi ne phim nang wan se kata tang mlar mong hap se chua hap wat chua ka list tho da kerteng ma ban wat bai bon ba de ki hajar on idon wat ka kerteng ne wat da ro number chutat hapo ka pdf tira da don kibom yo ma ba don kibom mi kerteng e ne kalong ma there are candidates which roll number do not appear in the result as their OMR sheet could not be re-evaluated due to incorrect marking. Kan ini nanti dang ada batai. Bagi bakla ban pendap yo roll number jong pi ketu pila ado ben tidak tapi ko an prinsipnya tu khabra ketu OMR sheet 0 ketu duplicate ko IP ring card bat ka admit card roll number khabra ban lej pila ban lej complaint chapo CRB office ma entries in this OMR sheet ta candidate having any queries relating to the written result may clarify at the CRB office Shillong or contact helpline number naik contact sudah direct pe siapa CRB office during office hour within 7 days of publication of the result mama hapo news ni they are to bring along original written admit card and triplicate copy of OMR sheet to authenticate their candidature takkan bawa kumbang albang itu ba Hakatu kapol abun bah masa application dan berbekala nomor dan berbekala series dan berbekala bun bah menang cuma dong bun bah berbekala ta. Tapi ta lada klaim mi kerteng klaim yo ya ka max ko jongki penamlek muno hapo news ni ba penmi nu arpa tek penmi nu arpa play arsan dulu nyaw ni arpa knailan ngi sejan simple tapi pinang yo tam me kata news ni tengi working days tapi siap ban late ban clarify hima phi hapo CRB office mauro ra admit card original admit card ke jong phi te phiap ra ka tu duplicate OMR sheet phiap ra ka tu pisha kan wa ada ong tu phiap ra ka tu clarify CRB office headline number need to bring original written test admit card and duplicate copy of OMR sheet to authenticate their candidature phiap le hima phi tang ka tai ma la dam don kertang mon dei let me hi sha office man call headline number man toire ada ong kanosin man kipor adap ai juju number headline number ba kampoi resolution te tangka tai kawi let me be office ban penti kenai ladi within 7 days mud naru lasai lasingi ala ban no lasai lasingi mud bahadu singi ba ra lan no si sajan simlai kitu gemder ki working days te tang ki working days pila ban lek skamba ban check no lam pat yo naru lasai check no ikuteng no nek no max pio te ba kalis personal interviews mud ba after 7 days after 8 days kin submit kata kalis of personal interview laga jong ambaro kin poi ka personal interview ma tengla pe ji ki max kumba ngi predict kumtahi kidai aka UB
kibayo aspa mak kibun maha haka AB kibayo shispa mak kibun maha kumba prediction kum tahi kalong kejigli kamsuk na dan on fermin na belum ta na arwanong tuma kum tahi ba prediction kum tahi te kumut ba kan high ba ka cut of marks kan high ban mar ba ki ba excellent kibun maha te mun ba aspa san pho plus shispa tam te lais ba shajarong baik kum tahi kan je kum tahi dengan sapersang ki man la ban compile hi kat pala kat ga jing lait por jongam tangam mendalat por bahara te kat pala ngan compile ngan sapmi kata biyo kata marks kata biyo pro marks dengan sarlis kawai ke video te takan nehi dadon aging akwa ban chai te sai comment section na ngan selek ban pensyahi kat bangala takan nehi kulisun